Wambere guku ni Gatanga constituency na muthenya wa muthi ni tumana mshimano munene muno makiria Gatanga wa kwaria maundu ma githomo na wagiri wa githomo wa ciana citu na aciari aitu aria marathomithia thini wa secondary schools na kindu gitagwo university na colleges. Na haha twina atongoria a githomo kuma Ministry of Education, directors a githomo me haha akuma apa Gatanga na Lower Gatanga, na twina directors a TSC ona wakumaro apa Gatanga na Lower Gatanga, na twina principals a mathukuru maitu mothe ma secondary thini wa Gatanga constituency, mathukuru marakinya 50. Na muthenya wa muthi tucemanitie o kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ wagĩrĩru wa mũrutwo na mũciari na gĩthomo. Na ngĩenda wa mbere kũgweta hanini tu, Gatanga nĩ twaigire ithuĩ nĩ tũkwenda kũrũmĩrĩra katiba itũ ũrĩa yugĩte makĩria maũndũ megiĩ gĩthomo. Katiba itũ yugĩte mwana wothe, article 52, article 53 na 54 yugĩte mwana wothe mũciari thĩinĩ wa Kenya ni maundu meri enaitia maundu meri, githomo kiega na arie wega. Na muthenya wa muthi tukite kwarĩrĩria uhoro wa school fees na bursary ya thukuru citu cia secondary schools. Na tumita handu haraihu muno tondu aciari makoretwo makinyĩrio muno makiria, na gwakorwo ati mona mahinda mangĩ mationa bursary na aria mona igakorwo ni mbeca itaraigana kana amwe makaimwo na magathii rugendo ruraihu muno makiria. No meke we ina tukoretwo twino thini wa utongoria ni tugete kugacirithia maundu megie bursary na ku make sure ati o mwana wothe muciare thini wa Gatanga ni aragia bursary hata enoritu. No turaikaria the torani atiriri, ona twaheana bursary ri murigo ucio muciari tora kumuteithia gukua ri wa school fees ri ni uranyiha, na twarora tukona murigo ucio nduranyiha ni undu wa mifangire iria ikoretwo kuo ya kindu gegwitwo school fees. Na twikara umuthi ni mshimani uyu ukite thutha wa gucemania na tongoria githomo, atongoria a Kesha head teachers association aria maikarite thi makarora wega na wagiriru na eventually turaigire ni wega wa mbere murigo wa kindergo school fees Gatanga ni tukora muciari na njira nene, na tukwora na njira ya kurora mbeca iria tuturaga thino mathukuru ri kana iria metagio thino kata school fees ri ithiaga kuruta wira uriku. Na hari undu ungi mwega tungika nigetha aciari murigo ucio mahuthahure murigo ucio. Na no nyende kuga muthenya wa umuthi ati twacemania turi ithuothe atongoria a Kesha, atongoria madareta a githomo kuma ministry, andu kuma TSC na all principals amathukuru maitu ni twaiguithania ati ni tukunyihia murigo uria ukoragwo kuitwo ni muciari na njira ya guthuthuria uria mbeca icio ingihũthĩka na njira njega na kurora mbeca icio irahũthĩka na njira iriku. No muthi uyu ni twahetũkia declaration ya Thika Greens declaration, na Thika Greens andu mamenye ati Gatanga constituency, na twahetũkia twiga atiriri wa mbere githomo thini wa Gatanga is fun, learning in Gatanga is fun, is not a punishment. Na twiga agikorwo twana twitu twa primary na junior secondary school maria atwirio twega kamucere gatutengu, kamucere gatupoco, kamucere gakirwitwo kamande, ona ciana citu cia secondary school ni itie kuheo githeri, iheo twirio twega, twirio twagiriru, irio cia ukuria mwiri na meciria. Na koguo horo wa githeri thini wa secondary citu cia kirwitwo Gatanga kuma muthenya wa umuthi ni wathira. Kuma January ona ciana cio cia secondary school iyago irio irenda tondu learning in Gatanga is fun, is not punishment. Wa keri twiga atiriri o mwana ri thini wa bursary itu ri ni tukumunyitirira na twiga atiriri
Mũrigo ũcio atĩgũkoragwo atĩ bus atĩ kũndũ kũmwe school fees nĩ 20,000, kũngĩ nĩ 15,000, kũngĩ nĩ 12,000. Twaiga school fees thĩinĩ wa Gatanga yothe nĩ twaiganania, na twaiga kuma ũmũthĩ kana kuma mwaka mwerũ, mũciari wothe wa Gatanga arĩrĩhaga basarĩ 883 shillings only o tamu. Mbeca ingĩ ciothe mũmbunge wao wakiri Edward Mũrĩu MP wa Gatanga na timu yake ya CDF nĩ kũrongoreria na ihote kũnyitĩrĩra. Wa kerĩ, twarĩkanĩra nĩgetha arimũ aya aitũ mahote kwĩbanga wega na kũhota kũrora ciana citũ na njĩra njega mathukuru, na especially maũndũ megiĩ irio. Basarĩ ya Gatanga ndĩrĩkĩragia mweri 33 o mwaka, na timu itũ ya CDF nĩ yaheo rũtha yambie kũrongoreria, verify, kuoya data na verify ciana citũ, na nĩgetha to make sure atĩ mwĩkinya mweri 30 wa March 2027 nĩ twakorwo tũheanĩte basarĩ, nake mũciari nake mũrigo ũrĩa atigĩrwo no akũrĩha icio twagweta ciringi 883 only o tamu. Icio ingĩ ciothe nĩ irĩragwo nĩ kĩndũ gĩtagwo CDF kana wakiri Edward Mũrĩu MP wa Gatanga. Na wakana twarĩkanĩra he mathirĩ meho thĩinĩ wa mathukuru maitũ, na mathirĩ macio tondũ nĩ mathirĩ ma indo cietĩtio nĩ mwarimũ na njĩra ya kũhe ciana citũ irio cia kũrĩa, nĩ tworia aciari na nderwo atĩ thirĩ ũtarĩhwo no worogi. Na kwa mathirĩ macio mothe ma thukuru macio ma tene njũria aciari, tondũ kwĩna mwarimũ mũnene thĩinĩ wa principal wa mathukuru maitũ maringarigio mĩrango nĩ mũndũ wa supply mbembe, agĩsupply mboco, agĩsupply cumbĩ na maũndũ marĩa mangĩ mothe, tondũ maretio mbeca icio nao meke wega. School fees balance ĩrĩa ĩtigarĩte onayo yothe ĩrĩhwo, tondũ mũrigo wao wa kũrĩha school fees nĩ wanyihanyiha. Na gĩtũmi twĩke ũguo nĩgetha wa mbere to make sure ciana citũ nĩ twaci sustain thĩinĩ wa thukuru, na make sure performance nĩ yoka igũrũ. Na wa gatatũ, which is very important, nĩ twarĩkanĩra na principals, na tondũ mũrigo ũrĩa mũnene wa kĩndũ gĩtagwo school fees nĩ tuohora kuma kwĩ mũciari-rĩ, nao tũrĩkanĩre reke tũtige kuona ciana citũ ikĩigatwo thukuru nĩ ũndũ wa school fees na nĩ mbeca cia kũrĩa, ona kaba mwana aimwo irio handũ haigatwo thukuru age mathomo. Na twarĩkanĩra ũguo na tũgithania na njĩra ĩyo, na nĩ ndĩreciria ũndũ ũyũ ti ũndũ atĩ twarĩkĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Twarĩkana tũrĩcemanagia every third term tuka-evaluate wagĩrĩru na ũthii wa na mbere ũrĩa mahotete kũ-implement maũndũ macio, nĩgetha tuone make sure atĩ maũndũ ma gĩthomo thĩinĩ wa Gatanga nĩ magĩrĩra. O ta ũrĩa mũĩ gĩthomo nĩkĩo kĩganagia mwana wa mũthĩni na mwana wa gĩtonga, na Gatanga tugĩte tũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrahe ciana citũ tiga gĩthomo, na bũrũri wĩna andũ ogĩ nĩ ũthiaga na mbere. Na koguo twĩna gĩkeno tũkĩanĩrĩra ũguo, na nĩ njũĩ ona aciari aitũ nĩ tũkũmũhorera mũrigo ũcio, nĩgetha nao mahote gwĩka maũndũ mangĩ ma kwĩnyitĩrĩra na gũkũria mĩciĩ yao na matũũra mao ũrĩa kũrĩa kũngĩ gũkoragwo. Na koguo no njũrĩrie na gĩtĩo, njokerie arimũ aitũ ngatho nĩ kuona point ĩyo na makona wagĩrĩru ũcio, njokererie anene a gĩthomo a TSC a Ministry of Education nĩ kuona wagĩrĩru ũcio, na gĩkĩ no kĩambĩrĩria. Nĩ ndĩreciria o tũgũthiĩ na mbere o mwaka nĩ tũrĩgeragia kũ-improve menu cia mathukuru, nĩ tũkũhota nginya tũteithia mwaka mwerũ, ona tũrehe nginya cabaci thĩinĩ wa mathukuru maitũ. Ciana itingĩnegena, ona twathianga ũguo tuongerere mbeca, ona ciana citũ ikarĩaga kanyama, to improve diet ya ciana, tondũ Gatanga tugĩte learning is fun, is not a punishment. Nĩgetha ciana igathoma ciĩngenu ciĩna mwĩhoko, na tume make sure atĩ wĩra wa tamatige na performance na mathome ũrĩa kwagĩrĩire. Asanteni sana. Clarification please. Na ndiĩ na ũũgĩ nĩguo mauga mweherie gĩtheri completely, and tũngĩrora arĩa mareretwo hau kabere marika maya maitũ twererirwo na gĩtheri. Gĩtheri thĩna wakĩo nĩ ũrĩkũ? The other issue
clarify that Mosheri school fees yake is just 883 ndari kindu kingiari rĩhaga. Thengio muno. Wa mbere uhoro wa githeri na tondu nire githia mathukuru. He maundu meri. Primary cito, our primary and junior secondary schools. Twana twa primary. Kataga twina 87 primary and junior secondary schools. Out of 87, 55 primary schools ni tuhiaga irio tutaga dishi ya wakiri tap to eat. Is a partnership ya wabishi yakwa na NGO etago Food for Education. Tugaka mariko na magaturehe irio ciana citu ikaria na irio cia kamucere ikaria tutengo ikaria tuboco irio huthu na twaru tuirio twege nginya kindu etagwo ona kindu to matunda. Mwana ucio akiuma primary athie secondary na nyingine ni bari ya mathukuru maitu ma primary arariaga kamucere akore secondary ni githeri ucio ni mugomo na koguo ri tatongoria ni twagirwo ko tukirwa maundu kabere tondu mwana ndagiko ati primary araria kamucere na no uria ciendete athie secondary akore githeri kia mbembe nyumu wa keri kwira gwatiriri ti thina wothe wikagirio mbeca mathina mangi mendaga andu makanyita kindu gitago hakiri mugahiurania hakiri no ngirora cost ya irio kuruga mbembe nyumu na mboco nyumu igatuika irio na kugura na coke ningi utuike ni ugucikaranga ningi ringi cost ya guthoreka irio cio ina goro muno makiria na koguo tukarwa atiriri ni tugite no nginya twaure muciari murigo wa kuriha mbeca nyingi thukuru ri tungika ati na tunyihie murigo na nikio anene agithomo na quality controller marora maika kindu ita cost balance maronie tucenjie menu o hanini tuthie irio ina raithi hanini. Wa gatatu nie mwenyewe nethiaga secondary school na ngaria na ciana cia secondary schools na ngamoria atiriri aria a primary ri maria kamucere ka ndengu kamucere ga tuboco kamucere ga tumande hena tuboga hena toru hena matunda enyuire muheago ke makajira githeri ngamoria atiriri ni mukwere guthi na mbere guthi kuria githeri makajira aca na tondu twi age ya kirito public participation no nginya tu involve nginya ciana citu ri urakihe mwana irio atarenda niki ndumuheiri iria arenda nigetha murani okiuria kimwe performance yaku ri ihana atia. Thank you. Horo school fees tweka mathomo maitu wega ri na woya school fees toru ri tome tothaura na njira njega ri na twacoka twarora uria CDF contribution yayo uri hana ri ni twenda guka tu na undu umwe kindu gitagwo certainty nigetha riri mwarimu akamenyaga ati he mbeca cikuma thiini wa CDF na mbeca icio irihagwo ri iriha mweri 30 wa March every year na mbeca icio ri ni ciganite kurihira school fees iria iyuthanirio ni aciari ni kindu gigwitwo arimu ayothe na koguo ri basari yarihwo ri muciari aratigwo na thirĩ oigana atia aratigwo na thirĩ wa ciringi 883 peke yake per term. Koguo kiuria kiria mwarimu ariuragia muciari 800 ri ma 83 per term ri ni urihite oguo tu hatire cirongi na nigetha tuherie horo wa kindu gitagwo variated school fees mathukuru maitu tondu ni mwe wega watho ugite basic education ni kuma primary nginya secondary na koguo kindu gitagwo capitation ni rahota kuya mahuthira macio mangi mothe tugatigiria omuciari o kindu gitagwo mirire ya mwana thukuru na nikio twigatiriri school fees irihagwo almost all the amount of money ithia go support mwana thukuru na tondu wa riri angikorwo dish ya wakili tap to eat ira tuhetwa primary muciari arihaga oni ciringi 20 ri turaiga atiriri mwana wa secondary ri ona akiongererwo tondu mundu munene aretuirio tuingi
ni aria ciringi 50 na emwe per meal no a make sure ni aria twirio twega irio irahuna wega biu ni anyua cai kana ucuru thaa 4 na ni anyua cai kana ucuru thaa 10 nigetha gathoma ahunite pa takabubwe. Thank you very much. Mathukuru maigana? Mathukuru maigana? Twina mathukuru mathukuru 50 na no nyende gutheria hanini turaria uhoro wa day school tondu ni muwe he marihi mokaga tofauti ma mathukuru maria makoragwo thiini wa boarding schools na day school tondu already tuition ni taken care of kiria marihaga school fees no horo wa irio na kunyitirira ngirikia haha twina director wa githomo tondu kiria kige kimwe na arimu aya ni ati he mbeca ingi cia miako kana cia guthomithia kana cia kiru gitagwo mwarimu wa BOM aria marihagwo ni muciari na twiguithania na head na director wa TSC ati mwaka mweru thina ucio wa arimu thina mathukuru maitu ni uguthira ni tukumishwa twahe arimu akuigana ati nigetha murigo ucio wa muciari ati gukorwo ati ni ara contribute besha nigetha atwike ati ni ekurihira mwarimu wa BOM mwarimu kido ta school fees onyihanyihe wakeri aciari kana ari na principals ni maimana icio ya gukorwo ati besha icio ringi na marekiraga kindu gigwitwo besha cia miako ni ru akunyitirira kindu gitwo mathukuru na ni ndamashua twarikie horo wa school fees irarongoria maundu ma mirire ya ciana citu thina wa day secondary schools undu ucio ngi kimera giki turoka turaroria maitho maitu thina wa secondary schools maitu tondu this first term ni deli ma principal makwa ma secondary schools gimera metikire tutwabe tuthie ma primary school tunyitire primary school icio nigetha twote go support DSS tondu muramenya ni kuciana nyingi irokaga gutirare irathi gutirare laboratory na kuona no nyende kuga ati mathukuru maitu mothe ma primary 87 school of them already mathukuru o makwe mothe ni tumakite upya kuria iria kuna kindu gitagwo mabati maroira mbura tugacenja mabati thukuru tukahakarangi wega tugekira tairo mwaka uyu wa 2026-27 mathukuru maitu kira turamekira riu gitairo na ti mabati kana kwa karangi turacikira kaburo nigetha twana kaigira thukuru atigakinya ndoro kagithie kirathi gatigakinya ndoro kagithie kioro gatirakinya ndoro na over and above that to make sure ati ni tureka kindu to water harvesting ati kana kau ona atekuringa ndoro gakiuma kioro hena mai matu na kindu gitagwo water harvesting program gakiuma kioro nikaethamba moko ni undu ogima mwiri ugima mwega wa mwiri faina turi hau muheshimiwa ri kwina iteta kana kwina githagatha gukiegemainie na marihi ma cukuru cia university especially kuri ciana ici njeru iraingira university no tukio nginya kigina gya kukuria matura gya CDF no kirugamagirira na nikurigite kuigua mutongoria wa bururi your friend we akiuga kuri tariki 21 Julai ni igire githomo kia university gigakorwo gi free riu ni kugite githagatha tondu admission letters irira koraciari siorete fees miko we can address it in Kiswahili nigetha to save time tondu na riwa ni rasina rutani muno nigetha tutigacoke ri I address na Kiswahili that one or everything eo kindu kiongerera hau hanini no riri horo wa this 500 so akirishie kiharo uhoro wa fee ino ya 800 gatanga riu ni hari ande actually I'm like in Murang'a county it's only gatanga in kiharo very open ari ashukuru yake ri hadha cost wongerere ka fees only in Kiswahili nigetha tusevere ali muri wa riri leo tuko na mkutano na hii mkutano hawa unaona hapa ni ma principals wa secondary school zetu zote, directors wa masomo wa kutoka kwa ministry wa Gatanga na pia ma directors wa masomo wa TSC. Na leo tumekuwa na changamoto ya kuchangia mambo ambayo yanahusu school fees na malipo, sababu kuna sababu moja ya kwamba basari tunalipa mwaka nenda mwaka rudi, na unakuta hiyo mzigo wa school fees bado uko juu ya mikono ya wazazi, hauteremki, na unakuta ya kwamba unapatia na basari leo lakini kesho watoto wametuma nyumbani. Tukakaa chini tukajiuliza kwani kuna shida gani, na tumeshakubaliana ya kwamba kulingana na mpangilio na sheria
ya mambo ambayo inahusu masomo, na tukiangalia vizuri mambo ya basic education, tukubaliana ya kwamba hii pesa mzazi analipa sana shule za kila siku ambayo tunaita day school. Hiyo pesa inaenda kuchangia mambo ya chakula. Na tukajiuliza, kweli mtoto wa secondary school anaweza kula chakula ya 20,000 per term ama 15,000 ama 12,000? Na tukaona hapo kuna pesa ambazo labda zimechangiwa, na lazima pia tuangalie vizuri vile tutaiangalia ili mzigo ya wazazi ipungue. Na niko na furaha ya kusema ya kwamba tumekubaliana kutoka January 2027 school fees ya Gatanga. Kitu ya kwanza, tumeondoa mambo ya menu, tumeangalia mambo ya menu kwa sababu sana kuna mashule ambayo inapenda sana kupika githeri. Na githeri ukiangalia kupika, kuchemusha, kukaanga ni bei kali. Tukasema kama watoto wa primary ambao tuko na mpango yao ambao tunaita dish ya wakili tap to eat, wanakula chakula nyepesi ambao wanaipenda ya mchere na mbosho na kamande na ndengu. Hata hiyo chakula ni vizuri pia ingie kwa secondary school kwa sababu pia ni watoto na pia wanataka chakula nyepesi na chakula ambayo iko nafuu. Na tukakubaliana tukifanya namna hiyo, tukiangazia hiyo maneno, kuangalia mambo ya menu, kuangalia mambo ile pesa ambayo inalipa nini, inalipa ina uwezekano ya kwamba kutoka tarehe January 2027 mzazi wa Gatanga atakuwa analipa shilingi 883. Hiyo ingine yote kwa school fees, basari kutoka kwa CDF itakuwa inadhaminia hiyo ingine. So at least hiyo mambo ya kufukuzwa shule, atubuto hajalipa ingine, hiyo tunamaliza. Na pia tumeangalia ya kwamba kuna shida ambazo zilikuwa zinakuja kwa hiyo scoop, mambo ya proforma, mambo ya walimu wa BOM, mambo ya mijengo. Na hiyo nimewashia ya kwamba kama ni mijengo, in the next term kazi yangu ni kuangalia secondary school, kufanish vizuri, kama ni kutengeneza madarasa vizuri, laboratory vizuri, kuipu mpaka laboratories na mpaka computer labs ili shule ziwe sawa sawa. Na pia kama ni mambo ambayo inahusu tuseme mambo ya walimu pia, kuna assurance ya TSC hapa ya kwamba mwaka mpya hakuna sasa mashule zote wataweza kutupatia kitu ambayo inaitwa walimu wa kutosha, ili mzigo ambayo wazazi wanabeba ya kulipa pesa ambayo inaenda kugharamia kuandika mwalimu, hiyo pia tumeondoa ili mzigo yao iwe nyepesi na pia waweze kufanya maneno mengine na kuangalia mambo ya masomo vile itakavyo. Mambo ya university nikiongelea, wengine watu tulienda university kwa kudhaminiwa na HELB, Higher Education Loans Board. Na Higher Education Loans Board haikuwa nakagua wewe ni nani. Na mimi wakati nilikuwa university kulikuwa na watu ambao tulikuwa tunasoma na wao wanapatiwa hiyo HELB, tulikuwa tunaita boom. Wengine kulingana na kule wametoka walikuwa wanalipia hata watoto wao school fees. Wengine wanajenga mpaka nyumba. Wengine wetu ni kujifuraha tu ambao ni kujifurahisha na hiyo pesa. Na hiyo si pesa ulikuwa unapatiwa bure. Wakati tulianza kufanya kazi, hiyo pesa umeshalipa. Na sijui kwa nini serikali iliona ipindue hiyo mradi ambayo imefanya kazi miaka mingi. Mzungu anasema what is not broken don't mend it. Akaja na hii serikali ikakuja na mpango ya kwamba utakuwa unapatiwa loan kulingana na pale umetoka. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa tunafanya siasa 2022, tulisema sisi sote ni mahasla. Hakuna mahasla tajiri, wote tuko the same. Na sijui kwa nini hiyo serikali kwa maono yao yaliona ipindue hiyo maneno. Sasa hiyo mambo ya differentiated university education imekwama. Na hiyo peke yake ni mambo kama yote ya masomo katika hii uongozi wa Kenya Kwanza imekwama. Mimi ombi yangu, na nisikia president akisema ati higher education university kwa bure, sioni. Na side ile ilikuwako ni moja peke yake, kuongeza tu pesa kwa HELB ili watoto wote ambao wanataka kwenda masomo ya juu wapate pesa. Hiyo tu.
na ni pesa ambayo ni revolving fund, kwa sababu hiyo pesa wanaendelea na wakipata wakitoka shule wanaendelea na kulipa. Lakini sasa tuna changamoto, na hapa kwangu Gatanga niko na shida mingi sana. Sasa hii niko na kadi mingi sana ambayo nimeitwa harambee ya watoto kuingia university mwezi huu na mwezi ujao, na nitafanya nitavyoweza, na pia hawa wazazi wangu wa Gatanga pia nimewashua mwaka mpya labda nitaongeza pesa yao kidogo. Mwaka ambao unaisha tulikuwa tunapatia kila mtoto 9,000. Nitaangalia kama hii mwaka nitaona kama nitapatia support ya 10,000 na kwenda juu ili niwashikilie. Lakini hii serikali na masomo imekuwa changamoto, na ndio tunasema ikiwezekana kwa mapenzi ya Mungu, juu sababu Kenya imeamua competency ya hii serikali na hii wizi wa pesa yetu, hii serikali 2022 2027 tumesema ni one term. Thank you so much. Dakika moja tu kwa director. Poleni Jude mwelete. Kiongozi wa masomo sio? Ni director. Ni wali wega muno horo wega maile na kuria wetha kihoria kia unyihu wa arimu macukuru. Odo walimu TSC. He's the director education Gatanga sub-county. Kinachangia tu mambo ya hiyo inahusu yote. Hii tawagithomo no korwo gitwira atiriri tondu no Gatanga koragwo kwi Gatanga ikairite wega hanini nenge ikarite riuga-ini kaundu undu ucio ni ukoragwo ki affect mathomo kuona ati taru ni mwatwara irio cukuru ni nyumite Ithanga koguo ni ndui no ndoke kareta mucere ugukorwo ni twarehe feeding program cukuru ri ni urona kari undu gutuma ciana absence ya ciana etige gukoragwo na njira nene muno. Tukuhoya na introduction nikunyitira nigukunyitira ni haritwa njitagwo Kirika, Paul Chege Kirika, na nenie wa githomo Gatanga sub-county, na ngwenda kuga ciana ciothe cina right kuringana na constitution ya 2010 makome na quality education, na njira imwe ya gutuma quality yonekane ni kindu getagwo retention thiina wa mathukuru, na retention kurehwo ni kindu kiu kiretwo feeding program ni tondu ciana citu ni igũikara thukuru, na no ekurehe kindu getagwo completion rate ni igũtuĩka high. Riu koguo ngona ona njira ĩyo ya kuhe ciana icio irio ri ni gutuma thukuru citu ikorwo ciĩrana friendly schools. Number 2 ni ikuiganania koguo rauga kwina riũa na kukunge gutari na riũa. Thank you. Iha hafithi kungi ikurukio nginya 800. Hafithi tiga kwaria. Yes. Okay. Thank you. Asante sana kwa yote. Kama vile nimesema, jina langu ni Kirika Paul Chege, na mimi mkuu wa masomo katika kada ya elimu ya Gatanga sub-county. Na kama nilivyosema, kulingana na katiba yenye tulipatia upato mwaka wa 2010 ni kwamba mtoto wote yeyote yule apate masomo ambayo ni ya haki. Sasa kulingana na vile tumeonelea, mtoto kupewa chakula cha mchana, atabaki kwa shule, na akibaki kwa shule sasa hapo masomo atapata kwa njia iliyo sawa. La pili, jambo hili litafanya shule zetu kuwa nzuri kwa wanafunzi. Watatamani kila wakati kuwa katika hiyo shule, hawatataka kuwa nje ya shule, na watakapokaa kwa shule basi watapokea mafunzo kutoka kwa walimu wetu. Asante sana. Maybe from TSC. From TSC. Chairman wa Kesha na nojede munene wa TSC agwete horo wa then chairman Kesha. Naweza naongea Kiswahili. Ni sawa, ina shida. Kwa jina ni Robert Muriuki, TSC Sub-County Director Gatanga. Niko na mwenzangu pia wa Ithanga Sub-County. Tumehudhuria mkutano huu pamoja na walimu wakuu ambao ulikuwa umeitishwa na waziri
Mheshimiwa wakili, kulingana na yale ambao anapanga kufanya, tunaonelea itasaidia sana katika masomo hapa Gatanga, juu kuna mashule ambapo yako na idadi ndogo ya wanafunzi, ambapo pia idalete changamoto tukiwa na shule ambayo iko na wanafunzi wachache na kuna walimu. Unapata walimu wanaona ile teaching load ni kidogo, na huwa wanasema ningependa, kama ni mwalimu anasema ningependa kwenda shule ambayo iko na kazi. Kwa hivyo kukiwa na huu mpango wa kuwa na feeding program itasaidia. Kwa hivyo ile wanafunzi watakuwa ni wengi kwa hiyo shule, na itafanya pia sasa walimu waone wako na wanafunzi katika madarasa. Kuangalia upande wa upungufu wa walimu, tumepeana assurance kwa vile mandate ya the commission ni to supply teachers to the schools. Na kwa wale zile shule ambazo ziko na uchache wa walimu, tuko na mpango ambao utakuwa na unakuanga kwa commission, huwa tunafanya replacement ya walimu ambao either wame exit on a retirement, na wale pia labda wametuacha ama wameaga dunia, na pia wale ambao wamefanya retirement. Na hii yote iko katika mpangilio. Kwa hivyo mwakani Januari, zile shule ambazo hazina walimu wa kutosha, tumewapatia assurance watakuwa na walimu. Asante. Labda ni vizuri pia ushurutishe wazazi pale nyumbani, wale ambao hata wajapeleka watoto wao shuleni. Sasa kukiwa na mpango kama huu, hawana ile reason ya kukosa kupeleka watoto shuleni. Tutaanzia na introduction. Kwa jina naitwa Gigi Maura, mwalimu mkuu wa shule ya Gituamba na pia chairman wa Kesha Gatanga Sub County. Na leo tumekuwa na mkutano mzuri sana na bwana wakili Muriu ambaye ndiye mbunge wetu. Mkutano ambao ulikuwa unahusiana hali ya kuleta chakula shuleni kwa bei nafuu ambayo wanafunzi wataweza kukimu ama wazazi wao, na pia tuweze kuboresha hali ya masomo, kuboresha ikiwa ni kwamba watoto wawe shuleni wakati wote, na wazazi pia wawe na pesa pia mfukoni. Na tumesema kwamba kuanzia Januari chakula cha wanafunzi ambacho sana sana kitakuwa ni mchele kwa maharage na kamande na dengu, hizo ndizo tutakuwa tunapeana shuleni. Lakini cha muhimu sana ni kwamba kila mzazi atahitajika kulipa tu 883 kwa kila mhula. Hii ni pesa ambayo kama mzazi atauza kuku ama auze avocado, anaweza pata hiyo pesa na alete shule. Na kwa hivyo kuna uhakikisho kwamba mtoto akiingia shuleni siku ya kwanza atakuwa kule mpaka siku ya mwisho, pengine kwa ugonjwa na kufa ndiko kutamtoa shuleni, lakini kwa chakula itakuwa sawa. Hii basi ninaomba wazazi wote wa Gatanga constituency kwamba hakutakuwa na sababu ya watoto kukosa shule kwa sababu pengine pesa ilikosekana ama hakukuwa na mambo ingine, kwa sababu shule haitishi pesa sasa. Chakula ni kingi, kwa hivyo watoto waje shule ili waweze kusoma, na tunaona ya kwamba tukiendelea na hiyo njia shule za Gatanga zitakuwa bora kuliko vile ziko wakati huu. Kwa hivyo hiyo ndio ombi letu kwa wazazi, watuletee watoto, lakini pia wakumbuke kama kuna madeni ambayo bado yanasalia shuleni wazazi hawajalipa, pia tunawaomba kwenda mbele tulipe deni ili tusije tukawa tunakwamilia kuganga yaliyopita. Hayagangwi, tunataka kuganga yajayo, na yajayo ni kwamba shule zitakuwa karibu tu